Re na le 4 days re sa kry metsi. Se se re makatsang ke gore metsi a tla ka bo 2 bo 3 bo 4 power ya teng e ko godimo mare ga re 7 o'clock ga re na metsi ke se re le baagi re se ngongoregelang gompieno. Baagi ba ke ba motsesetoropo wa Unit 14 le Unit 15 mono Mmabatho. Ba re ba na le malatsinyana le mmalwa ba sa tlhape sentle, ba sa tlhatswe diaparo tsa bone ka mokgwa wa tlwaelo. Ba mina ka nko e le nngwe, ba re kete ga ba tseelwe tlhogong le ha ba lelela se ba se duelelang kgwedi le kgwedi. Re file gore ga gona tlotlo ga re tlote rona baagi ba Unit 15 ka gore masepala ne tshwanetse gore ha ile gore metsi a tlile go tswala re bolelele before go startiwa gore re tle go na le problem ya metsi go tloga ka la bokae go fitlhelela ka la bokae ene ba re tlele ka plan B gore yaanong ka gore metsi a tla ba so for so many days ra go kry-a metsi rona gona motho ka kgonang go tshela go sena metsi ba gaetso sa boraro re patela di-rates whether re kry-a dikolota di patela la bofelo gore di patela gone ra go di patela ande ga ba di batlana ka force so ke kopa gore ba re fe metsi ba gaetso metsi. Re le baagi ba Unit 15 tota ha ra itumelela so se masepala ha o re treat sentle re na le matsatsi a le 4 re tlhoka metsi mme re sa tlhalosediwe sepe gompieno yana re bona re tlisediwa ditanka tsa metsi nagana ditanka tsa metsi le gone tse pedi gore tshwanetse re tswe mo matlong re go ga metsi ko ditankeng re nna mo distrateng tse di different tse di kgakala ga se gore re baagisane ba ile gore re ba pile. Maemo a boitekanelo mo matlong a bone ke one tota ba tlhokisang boroko gonne ba re a ka baka malwetse a sa tlhokagaleng. Ene go tloga kgale kore ga ise sekese yaanong ya metsi yona e west ga re kgone go flasha bana ga ba kgone go tlhapa bana kore ka moso gone ba gore ga re itse and bana go dintsi mo matlong a rona ga re itse go diragala eng. Please health ya rona e tlile pele bathong ba masepala ra le kopa tswetswe. Yaanong ke frustration mo go rona ba gaetso because le hygiene mo tlong ga se re kgona go i-maintaina because of di-toilet tse di mo tlong ga se re kgona le go koloma ka matlo sentle because of that. Nna ke ema jana ke lapile ke kgang ya motlakase o e reng ela pheo ela e foka 3 days wa le matlakala a tshwantse a tsamaye tshwantse re botse pele mo groupung re lapile go tshwenya mokhanselara a rona re lapile ka re lapile gape ke kgang ya metsi re na le 4 days re sena metsi go didimetse hela ga gona motho o buang sepe re lapile ba gaetso re frustrated a re le yana. Go santse go itshupa gore bomme ke bone ba tla tswelelang pele ka go e tshwara ka ga bogaleng e le ha go ya ka bone borre e le botshega ingate hela. Bontate re kopa power re kopa matla man power from lona go bua basadi ela ba emeletse re kopa gore le re thuseng ba gaetso le lweleng metsi a seo mo Unit 15 re ka se eme fela re le bawane re le bomme. Mokhanselara wa baagi ba a re le ene ga ke tla dula hela a re o tla itshwenya ka go kopanya ditlhogo le ba ba maleba ka gonne le ene o lela sone hela se se lelwang ke baagi ba. Ke seemo se e leng gore se utlwisa botlhoko yaanong ke tlo go kopa mo pusong ke le nna ke le morumo wa pusong gore ngaka modiri molema le magalisi le masepala wa Mahike a re kopaneng tle re thuseng baagi because baagi ba ba mo ba frustrated thata. Imagine 4 days go sena metsi mo locationeng le tshwanang le Unit 15 gonne gore the situation e utlwisa botlhoko thata go gaisa so ke kopa gore go nne le solution so that baagi ba rona ba kry dikarabo thata se se utlwisang botlhoko gore rona re le makhanselara re kitlela e le gore yaanong mathata otlhe a lebagane le rona yaanong e ka re rona ra tlhaloganya baagi ba re batla dikarabo tse e leng gore ga re kgone gore re ba neye dikarabo. Ke amegile thata because ke modulo wa mo Unit 15 gonne le nna tota metsi a ke a kry bana ba ira washene ga re kgone go a di-toilet ga re kgone go a sepe wena nkgone ke seemo se se utlwisang botlhoko go gaisa se nkile ke a ikitlela ke le mo go sone sale ke nna mo Unit 15 for the first time in the history of Unit 15 re ikitlela re le mo seemong se sentse yana se sa jeseng diulwang. Go ya ka kitsiso ya botlhe go tswa kwa masepaleng wa selegae wa Mahikeng go tla romela ditanka tsa nakwana ga go santse go baakangwa mathata a diphaepe tse di bakileng kgaogo ya metsi. Go bonala leano la ga masepala la go tlisetsa baagi metsi ka ditanka le bakile bohutsana le ketsaetsego e kgolo mo dipelong le maikutlo a bangwe ba baagi bogolosegolo bao ba nang le bogole.
Notice ra e bona, re understanda gore ya re metsi a tlisiwa ka dijojo, but ke sa ithipita ka re bao ba sa kgoneng go ikgela metsi ko dijojong ba na le bogole e le badudi ba unit 15 ra reng ka bone. Ge nka be ke na le number mokhanselara neng ka mmotsa, unfortunately a ke na yone gore rona ba re nang le bogole mme le rona re tlhoka metsi ya ka motho mang le mang, rona metsi ao re a accessa yang, because rona we are unable to go ko ditanka tseo di leng teng due to our disabilities. Batho le 30 years in re le mo freedomong go santsana go tshwana fela ga re nagane le gore re teng ao bathong ke gale re le part of the society hle. My understanding gore leaders must understand gore we've got these people. So ne ke kopa go itse gore rona metsi ao re access yang ka gore le rona re tlhoka go tlhapa, re tlhoka go apara, re tlhoka go cleana ka metsi, re tlhoka go flusha mo matlong. Yaanong batho ba nang le bogole ba mo unit 15 ba sa kgoneng go ikgela metsi ao ba dire jang? Ke plan e feng e masepala / mokhanselara ba ka e dirang gore le rona re kry-e metsi awa na? Kopano ya baagi e ne ya phatlalala le ha go ntse go sena dikarabo tsa dipotso tse di bakileng gore e nne teng tsa gore metsi a kae gone a tla leng. Ba kgaogana ba rwele matsogo mo ditlhogong ba bua ka dipelo gore mme ba direng jaaka e le baagi gore go tsibogiwe metsi a tlisiwe ka ponyo ya leitlho.